iriaja gukugwata mbaru ikinya gwe kinya riongera rwangirwa Etu Sacco akui nagwe na uringe thimu gukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Etu Sacco Asset Finance Loan, empowering you to dream big and achieve more. That's me having the worst day ever. But then I saw them and I knew my besties were both going through it. And that's when I had an idea. That's OT. The socials are having him right now, but not for long. And that's Chico, certified stress girly and goated producer. So we get to the spot, and what do these guys do? And just like that, I was having the best day ever. Sharing a Coke with my faves. Who will you share a Coke with? Tukugwate ogani Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngogea undagitare amba area wamba kumenya kiriro kwenda kuthomera kenda gitane na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bowibuoma shukuru enjaga ya undagitare egitaka ora college chionde cio undagitare ibati kugita kuthuranira ritwa kienda bomba kwa ajie motungata ja mega na ere enjaga buru egatara ritwa gutungata ajie boega nthigurune onthe. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits, such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. To kwa guarantee ugakenera gukara gwa kwaja. Kwiritaniria kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Uteko ringa ndari. Twenda gazera mega kire ritobeto kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ojukane ba mweri jwe tano ni bwetete na mbere. Itoko gwato geni. Nonto wa manto nkuroki arania na tuko kurokira 0719 223 223 kana waandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana wete kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza, na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Arimi bakaoa kuma Meru ni bokitie mateta ja urimi bobo na kuria thirikari kuthangikira na mpwe mathina ja kwa ngerekano. Arimi ba baruga wamba bwakaoa na gutezanirwa gwa kaoa ka ni imwe cha thina iria ibarumirite. Gitonga Elias uria ni murimi wa kaoa kuma Thura ariuga wamba bobo ni bongerekete na kinya gutiga bamwe batena gikeno urimi-ini bu. Inakuerita kwa Gitonga Elias ndi mukulima wa kaoa aja rutero Thura tugoike kwa getukiri Nyaki Farmers Cooperative Union tukwa kwina thina arimba kuona tiaja miro akika tu Thura kumanisha kwina wamba wa kaoa bukwija tukalima kaoa bindi tugoike factory gakathondekwa antu bangi bakija bakaiya kaoa kau ninkuromba kumbika sheria nimbisha torote ni thirikari ka kisha kwena sheria mba gutethia murimi akethirwa akira njashwewe atia muntu ethirwa ina itina bia wa 500 kana tuge 200
Expect mtu omba uketha kilo from nowhere kilo 5,000. You need a regulation in place. Kenda bara bakundiliva kauga ka tofautiana na kara murimi aikite factory. Number 2 tukumenya kwe na arimi, of course was more skilled farmers nabo bangi barangi skilled farmers. Anyway, mtu rabwita kulimara kwenda mbati bau bakulima kauga land skill kuwita kwetha kwina sheria gutuma kumanya kati ikawa kao tibara mbika kawa ka arimi betoikia na marito yao. Abodaboda bachogoria ni batariritie baringienda utethio onkurukini kenda gukandana na kinyamitino barabarene kagita kareba gwetithia bikibiki ciao bakiaria kagita gakwamukira utethio bwa jacket ni cho reflector jacket kumakiri mtu umwe wa wendi bobwega. Abodaboda baba ne borite atongeria bao batige kubatezaniria na nkuruki baba baririkane ni kenda bomba kutetheka. Ogima bwanto ba bikibiki no karia kwao nonto bwagitumi bobo igwarira thithia bikibiki tauni ya chogoria bagunegite na togoti twa kuthithia bikibiki tura tukabatethagiria kiri uruti wira bwao kumania na kiama kia Niji Foundation. Na NIS Foundation tumeshukuru juu ya kutusaidia vijana wetu wa bonda bonda wakapata reflectors. Katika mikutano yetu ya security ni moja ilikuwa inatupea challenge na tukaongea na Madam OCS, na ile jambo moja ilikuwa inatuletea shinda ni hawa vijana mnaona siku ya leo hakuwa na reflectors. And number 3, Bwana Kibara, tunashukuru hata kwa kukubali kukuwa mmoja wetu. It is not easy kukuja na uamu kukuwa mmoja wa watu wa bodaboda na kukuja na kutuita kikao hata kama tumechelewa. Unajua sasa sisi hapa bodaboda Chogoria we work with time. Kuringana na watia mamurugamiri ugitigi okaria kiri tauni ya Chogoria ariuga baturaga kurania buraba kaomba kwithura bakigwata into bya kwirigiria na bya gwitambura bya thithia bikibiki kenda bakaomba kwithura bakimenyero karia. Tunaweza onelea reflector ni kitu kidogo lakini hawakuwa naso, lakini tunashukuru siku ya leo juu ya kupata mtu wa kutusupport. Mr. Kibara, thank you very much juu ya kukuja na ukaona vijana wanahitaji support. Si ndio vijana mmefurahi? Wamefurahi kwa hiyo reflector na wameomba Mr. Kibara, ukipata kitu ingine ya kusaidia watu wa bonda bonda juu tunadeal na security tukishirikiana na wa team from Chogoria Police Station, tuhakikishe vijana wote wala wanaendesha bonda bonda wako na maslahi mazuri. Unaweza chapa kamoja tu ama kambili si mzinga because of your family and all of that. You understand? So I don't even know what to say again but to say thank you for being here. And God bless you all, and I look forward to having a beautiful conversation with all of you. Mothia baugite muntu wonde wa bikibiki tauniene ya Chogoria bateri kwithirwa ari na bionthe bira bikwendeka kuma togoti reflector jacket na nginya kira gintu. Wakuwe na reflectors, wakuwe na helmet na hata license. Tunataka kijana wa Chogoria yote ambaye atakuwa na endesa bonda bonda akuwe na insurance na akuwe na driving license, ili wakipata ajali hatutaki kuona watu wetu wakivunjika miguu, wengine wanaosea kwa manyumba wakiwa hawana usaidizi. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Uria wari MC wa ward ya Mikindori Gabriel Chokera nonekete kurega kunganirwa ni utongeria bwa mubunge Mpuru wa Buri mono kiri uritingugi bwawe. Akiaria Chokera ugite mirandi ta ya barabara netezaniritwe buonene no ugendi ni mpanga mono ntere cha Mikindori netite na mbere na kuona ni akurega kunganirwa ni ngugi iria ikuritwa kiri uthithwa bwa barabara iji, akiuga irethithwa na kirasi kia nthi na itego karamono itirathuka no ritie akaribagi sigo kiu nande gutega nande ne uria bagatara kithurano ni twitite ni kenda patikairire ni wagibwa mirandi ya witi na mbere kwa miaka ingi 5.
ntona barabara nthuku ye na mbunge wetu ngwewe ni ukathakia president. Aitaka president, thank you very much, umetufanyia lakini wale to mugathia na regembe aingerete John Paul kurura project no lakini nako awetiania manto yonthe aya thuki barabara ni cia thukire cionthe iralwamirite weta thoko ya na Mikindori aretera ruo a tharithia ntu thoko onto batharithia thoko ati obainya notice athiria ntu ke biashara bonthe ba Mikindori kuku onthe ikiriro endo reta no reta kuonthe ke mbunge waku awito mporo anto abakurira kuma muthara wete Isiolo thai ete ukinyika no nto mbesa na ya contract ke family we na mbesa irete ikariu kwende anto ba muthara na abate ombo kinya Isiolo anto ba muthara bate ombo kinya kiuchwa ka michi mikuru na anto ba michi mikuru bate ombo kinya na ara konge no nto barabara cionthe ni nthuku na munya na rutete ngwenje asa na tumucogerie nkatho ketha ti munya barabara ete thire na lami ende nya munya wengo akaira gari ara akauria barabara na ekire lami koro yerete kuma aremere nya ku maintain lami era na inkwira anto batiania thai baruoke metho baeta kuthura muntu no bainira rwembo sana no nto ngwe ikuina baeta kuthura muntu ati ombo bari represent na National Assembly aikia thina cio baeta kuthura muntu ketho te kilomita ekira kuma ara thuro inyemo no nto te kilomita inyemo mporo ekira ya lami inyemo te ekira na mbunge miaka 15 Tiania East ino unka mwana ya ambassador siringiri yele oata konjo ni mutunga mwana wonde arombeta ambassador siringiri 5 na ngiri 10 na 5 yuba inau oata konjo ni poro mwana wonde onde secondary school na ngiri ambassador siringiri 7 baba ngi bakanengera ngiri 10 na ngiri 15 banenganira form baetera ya thai ndi ungota ya ambassador basarere ke siringiri yele peke yake isieteana. Akoro banjuri ncheke kuma bori na kinyatongeria bangi bante reu ni bekite gikaro kenda kwariria mathina za kana gakaizi karaba kuga ni gatezaniru akoro baba bezete amwe kenda guchwantaira cha kuthangikira kana gakaizi karaba kuga gutenkanza ni konekete gutezaniru na kinyakuriria baugite aciari na kinyatongeria ni barumirire gukiria kana gakare na kurirwa buru ni kana gakaizi. Na gaka mtu karume kethirito gateyanirito muno na aciari amwe na atongoria ntubura butumite na baba bakaurira ncobini na mitigo ingi tari miega nikio gitumi atongoria banjuri ncheke na atongoria bangi mwanya baruthite gikaro na nthaka cia kuma Mourinho wa ndini ya kibiriche kubanenkera kirira bura bomba gukarania na nto bwega baisha ordinary nuntu mamanto ja gucienda na kurega kurita ngugi gukarana unjerene ate gwita ngugi kunywa drug na bamwe kurega kwathikira aciari na nya aciari betwa bati mbaya bakwebebera batigwa bakangaratania nja na bange bakaugenya aciari bakwe bagitange munda kana bajuke prando na eto tekwanda muntu mwana ethero na mathogoni jau mwana na thogani ore omba kurita ngugi ana batugeta tukibarairia kikao na pastors bombe kukompiti na kana ka child arua tugukana mono igwitwa aja na kuru bantu leto twita youth most of us tukurira na njovi na mono na mantu jale twero na arua ngwitikia jatethia nya twale gotetheka katwinde many of us batethekero main challenge rere okay boy child ikuremwa kwaria kuremwa guchieleza tukuritana mantu mengi ja drug abuse na alcohol abuse na miturire ya miru mantu jama ingi mono tukuritana na gitumi kinene kia yuthi baba banthaka witonyithia kiri mitugo mithuku gutwika ciari baona mono baba batigutindanira na boburu ni muito gucithira ki situation no tutete kumba ku express our feelings no tukutha twina challenges nyingi lakini tugakira gitumi no tute baba ole kana maybe twina bola lakini kinya twabera bate kuthikira no tubatio no tubobatwi you see na tena tukarigo imbiumba kuthithia kenda muciari uria baba aomba kumberewa na kenda omba kuigwa feelings iria indene kwa no tu maybe nkuremo kwaria we no tu ate kuthwale available arume baba ingi twaremerwa kwa mufano jo mwega kireana betu
ikiwa kuona inya mwana omweje baba inge anto abenjo ore arume benjo abareta uchukwa nunturo mondero yao ningina indi romba kiri mugongo ibamenyere mwana mtu murume na thikirwe na njira kimwanya muno twagwatanira na stakeholders na kuruba murinya baditaya na ana twagwatanira na mantu ja boy child akuyanirie na achiari na baumare na kuru baritanwe bamenye mantu ja boy child kenda ba compete na kana kaga child nontu ibatigiri community ire na inyao memeru bachiumie guchokia mwana omweje nethe imbuto kuga batetherwe bombe upiki batige kuwithindro batige gwita genchobi batige utigana ngugi ciao kenda bagwata inya bakinyira ndigurure itite kiri migongo egwenge kuma gicigo mbunge kia Boringe ripotera wero wikendi nyokambitaga ki Mutegi. Rais Ruto ni atarĩrĩtie ũriti ngũgĩ bwa thirikari yawe akiuga nĩ ũmbanĩte kinya kĩrĩ kwandĩkithia Kenya kĩrĩ mũbango jwa ũgima jwa SHA. Rais akiaria kĩrĩ mambura ja maromba kanisani ya African Inland Church Kapngetik Keio South County ni Elgeyo Marakwet na atarĩrĩtie kinya nĩ bombĩte gũkĩria arĩmi na kubama ũteithio jaria baringienda nikenda bethro bakĩũmbĩkia kũrĩma na kuona machiara jari igũrũ untubuga ateithia kũthiria thĩna ya irio aja nthigũrũne. Nawe akiaria arĩ kaunti ya Narok Professor Kithure Kindiki augĩte bagatigĩra Kenya nĩ bakung'ananwa na bonthe nĩ bakugunika na thirikari ya Kenya Kwanza. Wenu umeshikilia serikali ya Rais William Ruto. Thank you for standing firm in supporting this administration. Na mnajua sasa rais ni jirani, ni mtu ya hapa. Si hapa tuko ni nyumba 10 yake. Si ni nyumba 10 ya rais. Kwa hivyo hapa ni mahali kwa mkubwa, kwa kiongozi wetu, kwa rais wetu. Na vile viongozi wamesema hatutaki kuongeza zaidi kwa sababu vile rais alisema itafanyika, kwa sababu jirani lazima apate maneno ya jirani. Si namna hiyo? We are on a mission, we are on course. Serikali iko katika ile hali ya kuhakikisha kwamba ile mambo yote ambayo yanahusu mwananchi ndio tunashughulikia. Ile tunaomba ni tuendelee kushiriki pamoja, na wakati kuna tofauti za kimafikira, hizo tofauti tusifanye hiyo tofauti ihatarishe usalama wetu na amani yetu kama taifa. Hata kama mtu ako na mafikira tofauti, ayaseme kwa njia ya taratibu, njia ya heshima, wenye kuambiwa watasikia unasema nini. Tutasimama na nyinyi na serikali ya Kenya itasimama na nyinyi kwa majukumu mazito na ya muhimu ya kuzalisha vyakula katika taifa letu, ndio tuweze kujilisha, kwa sababu taifa ambayo haina uwezo wa kujilisha haiwezi kuwa ni taifa ambayo inaweza kujivunia ama sote kujivunia. So I am very proud of the heavy responsibility that our farmers in this region and across Kenya in making sure that we produce food for our nation. Na niwaeleze ya kwamba mbali na usaidizi wa serikali ya mbolea, pembejeo na zile zingine, na pia kwa baraka ya Mungu ya mvua, bidii yenu kama wakulima imeonekana wazi kwamba mwaka huu tumepunguza kwa kiasi kikubwa ile mahindi tunaagiza ya kuzalisha ama ya kulisha wa Kenya. Na tumepunguza kiasi kikubwa mahindi tunaagiza kutoka nchi zingine kwa sababu mumetusaidia, mumezalisha almost 50% more.
Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bao twikire nteto chietu cheru themwe tuchemanie ntuku ya rujo kire nteto cha themwe na kinya cha thithatu. Bita Maureen Kinya, mwananiretwa mathitho ni Maureen Kirimi.